Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kakun hun jong kinong di do siar kanong po Poultry Supplier and Retailer Association hakajingilam uba banker lang Yuria como presiden menta kasni ka arf khandai tarik unai lor arhajar arfoar kalasa mikiduli budo shabaro lai phongut kinong di do siar hakayo City Hut Memorial Marken kapahanong po Ribhoi District. Kajing sam kitay kiduli budo shikinong de do siar hakatay kayo kadai hadin balaptha nakatanat food and safety nakabenta banla banyada yakado nakajing boy kiskan kibala ban pensapriang giknyang jingpang kibala ban bu jingma shikadai kakwai kakhia jong kinong bamdo kibajuan banthiet nakatay kayo. Haswa bansa mikite giduli lapan long shwa da kajingelang kabalengkon hakayo City Hut Memorial Marken hakabalai donlang uba Meral Bonds MLA kanongpo constituency uba Belius Umba Assistant Secretary jongka Association uba Anthony Karnayor uba Bu Rekal Lingdo lembat kiwi de kirirong ba kilong kemi kidkhot jongka Association nakaliang MLA kum kadak kajing snokti ba kajing kershan lang ulano senyang da kasong pisa syaka Association. Ai ya kene ke duli ke ba nakaliang ka association kala penbait ban ayang ikum kita kinong dido kenang bangila baniok pendan kam te kadai ka jing sisahi ka bangimla ban ai ka jing ro nakaliang jung ikum kining nong dido lamar kumban suang hang ne hanung po kibaya dido baro kiwan se nakal longing longsem kapuduna kabale ya kene ka kam kajing kap kraw kalong ba hang na hang po ngi kendu kalong ba ikum kining dido hakine kindat singi baladap nakaliang jong ka food safety kilap tha yangi bangin le ya kata kabadon kam nakamta ya kam ka bangila kata ka banikong bangin penbiang ya kata ka komdi ya kido kijongi kabanlong ka bakhoy ka basuba nangta susu kitiar kitar kumno bangin pendudkam hapuk hidukan jungit kidai gunong kibabayang kiba umde ben keta ya kakot kakhia jong pajba babam badi ya kado namar ba ka sarkar ka betha yangi bangin sinai kitiki almari bangin le da kiyet bangin le da gajar ka syam jing yangi hadu kata-kata ha ka ba ni hakine kindiat singi nakaliang jong ka food safety ka inspector kalawan ban inspect yangi hakaba kidukan jongi sisa ngilahapan kangdam arsngi life ngi kata nakadaw jong kajembembiang jong kadukan bat kitiar kitar gibangi pendudkam hadukan hakayo kahat ngimla ban le khoj kum le hayeng namar gadi gejaka ka bolong pajba kamlong ka pasuk hi ban ya le thik kum le hayeng tingi nomla kilong kemi kitip khamha kelai persang hi kilong kemi halal gi jong gidukan la gadi gidukan do siar ne duk kiwi gidukan gidi jhur ne kiwi jing di gi bang di do khan ne kam ta ter ke don kila persang hi tang bagadi gi jaka ka bolong pajba tamla ai ban le khoj kum hayeng tang ba ngi i gi jing persang ga jong ki ngi so sorong ba ki nong song shnong gi jong i kila shai maphi phila shai phila sungthu phila but renti nakaliang jong i commissioner jong ka food safety jong ka sarkar jilla kila patha iki inspektor kemudian haman lagi distrik nagabanta bakin pej ban kni nagabanta kajing don kam jong ki pajba hagaju karukom yangi ki pajba ru lani ki nong khayi ki nong dido kha ki nong dido siar nong dido masi do snyang bakom ta teru namar bahabangi di ki pajba habi wanthi ki bam ya ka te borbor ka barung na sentur ngihaban fikir bah. Jadi nak takadaw kani kalong kumsi benta naga benta jong kata naga benta jing le khoi le suba uskan unom boy nang tagiwi ki jaklia ki nom yum ta ter